ушул закон киргизип аткан, өкмөт и так далее. Ушундай окшогон нерсени только бизнесте бизнес кылыш керек деп, бизнеске жардам берин. Но не таким образом, не за счет распродажи Родины. Сатып атпайсыңар мына. Конечно, раз ушундай закон киргизип атканыңардан кийин. Азыркы сөзүңүздө мен сизге сотко кайрыламын. Өлкөнү сатып атасыз деп. Өзүңүз билиңиз. Бул жерден азыр видео жарыяланып атабы? Өлкөнү сатып атат дегениңиз үчүн мен сизди сотко берем. Өзүңүз билиңиз. Оозуңузга карап сүйлөңүз. Өлкөнү эч ким саткан жок. Это признаки. Ак сакалда эмессиң, көк сакалда эмессиң. Оозуңа карап сүйлө. Өлкөнү эч ким саткан жок. Сен сатып атасың. Мен сатып атам. Ушул сөзүң үчүн сотто жооп бересиң. Мен уят дейм, өлкөнү сатып атасың. Сага окшогонду сатып, өлкөнү өлтүрүп атасың. Сага окшогондорбу? Сага окшогон. Көрөбүз аны, соттон көрөбүз. Каршымда эле койгон. Соттун да билебиз. Өлкөнү сатып атасың. Байлап сүйлөңүз. Сенден уйда сыйда кетти, урматта кетти. Өлкөнү сатып атат дейт. Сага окшогон адамды Урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар, Султан Адамович. Өлкөнү сатып атасың дейт. Абайлап сүйлөңүз. Балбазарлыгы. Аксакал башыңыз менен. Өлкөнү сатып атасың дейт. Уят көрөсүң азыр кандай сатып атканын. Уятыңыз жок. Шын керек. Bu yerde sen Em tok kula oldu em balbazarlık. Өлкөнү сатып атасың дейт. Sultan Адамович. Em boldu kula bu em primoy efirde oturat da. Өлкөнү сатып атасың дейт. Уялбайсың дейт. Жер ушуга жеткирип атасың. başka Бетиң жок экен. Сенин бетиң. Бет деген бетон отурасың бул чийип. Ой, сенин бетиң. sen ataga тийишпесен. Sultan Адамович. Түздүңбү? Sultan Адамович. Sen satып сага окшогондор сатып Жок болот. Ошонун арасында сен да барсың. Balbazarlık. Tokto kula dem boldu da maksıkallar. Boldu kula. Emine жақсылық қылып қойдың ба сен? Sultan Адамович. Emine жақсылық қылып қойдың. Sen мұндай сөйлеп тұрған. Emine жақсылық қылып қойдың. Sultan Адамович. Emne жақсылық қылып қойдың. Талтайғаннан басқаны білбейсің ештеңе. Талтайғаннан талтаясың бе. Мұн шықпай қойдың. Sen maға қорқытпайлы қой. Көресің. Шашпа, білем сені. Шашпаң. Сауық шоғындардың арқасынан бүт дарман адамдарды жоқ қылып. Сауық шоғының арқасынан. Берді бұл Чей var. Hurmatlı deputatlar. бұл тура емес закон. Bu вообще тура емес закон. Мұны мен тарих үшін айтып қойып отам. Сен қолыңнан Келгенini қылып ал. Түсіндің бе? Болдым. Көресің деп. Қолыңнан келгенін қылып Sultan ал. Адамович. Meni de uyatta. Кичине сөз башкаларга берели. Em içine sağırlılık kılmaylı bu. Ушул неместе, я вообще протестую против закона и ухожу отсюда от этого, от обсуждения этих вообще вопросов. Бойыны оқшауын бұл чегнамдар отырып өрсің. Шамал. Сата өрсің. Сен кандай болгонун да билебиз. Кандай губернатор убагында эмне кылды иштегенин да билебиз. Губернатор болған Кандай сен. кылганын да билебиз. Сенің губернатор Emi toktot kula. жақсы білеміз. Кандай кылганын да Кандай билебиз. кылганыңды Эмне жақсы болуп білеміз. кеткенин да билебиз. Емнені? Көрөбүз. Емнені? Көрөсүң. Емнені айтшы маған. Ты вообще ничего не знаешь. Губернаторлар. Түсіндің бе? Вообще ақпақсың сен. На пушечный выстрел нельзя допускать. Түсіндің бе? Вообще ты оно в шею. За пушечный выстрел тебе нельзя допускать. Власти. Колуңан келсе кылып ал. Колуңан келсе кылып ал. Hurmatlı kollegalar.